When di manong kadatay apo at DJ nga road post, ngem okay lang apo no iso iti kapanunutan da. Ngem at the end of the day, ang moment iti naduma-dumang atleta no sinumet iti talagang atimulong. So DJ apo, so with further details on that, I cannot comment because Jack Amon no anat what went wrong. Basta siya apo being the local chief executive and at this moment apo, we give directions, we support. So I respect everyone's positions, decisions apo. So the people must not reign no handa nga parade apo. So Ilocano klatan handi basit no adda dating achievements kit narigat met no adanak ijay ngenton palpak awanak ijay. O tata apo, let's say sublite nangabak tayo R1AA. Very proud tayo aming alawagenyos, no doubt. O tata danatay sinungor tumultulong City Government of Lawag. Digit siya nga ro, di bagbaga ng timulong, katawan damit tatan. Di ba? Malay, di siya nga point. Di siya po, hindi nagtrabaho ak iti nakabaybayag. Kanayin ko bagbagan templado. Nung napintas iti nobrayo, adaka maamin ni Jai. Ngayon ton madi, ay awang kami Jai. Di ba? That's wrong. So, di siya lang po tiyan.